usunyiwe mkhulu Khehlelezi usunyiwe Prophet to Elisha wayetunyiwe emazurini wafika naboJohana umbhaphatisi naye wayetunyiwe emazurini uKhehlelezi naye tunyiwe phela lapha ukukhumbula ukuthi andiswe ukuthi izwe lase lapha northern part of Africa lesa Sudan liphinde lahlukaniswa kabili eminyakeni emine noma emihlanu edlule la kwahlukaniswa khona kwaba ne South Sudan kanye ne Northern Sudan ingakho ke emlaleli ke wevuma 103 la kanjani sesingenile ke igama lami ngongizwe umlando ngokomchunu na kanjani ke sonjalo sithi ntombi semtebona ngasamqoma ngoba zemtanda ozohamba nawe kuze kushaye ihora lesihlanu umhla bani na umhla ka16 namhlanje eke ku February uNhlolanja ku2022 kanti ngashayela ke lapha na ke ku 0861 01 10300 nakanjani ke lapho uzobe ukhuluma kanye nathi eke uphinde futhi uthumelele ke WhatsApp note yakho eke lapha ke ku 065 933 7172 uthumelele ke voice note eke lapho ke sishalo sithi ke siyathemba ukuthi ke lapho ngasekhaya sophathana kahle shonjalo sithi ke la sihleli kwi healing hour with Dr. Khehlelezi Vuma 103 socela khona ke umlaleli ozosikhulekela eke sivulele ngomkhuleko ungashaya njengamanje eke emveni kwalokho ke sobe sesazi ukuthi ke sesingatshabaza sitshabaze bana ke ngempela ke igroup lapha ke eyakhuliswa ke usifiso eke umuntu okancane eke ithemba mangaphosisi ba elabafana uvuma abathandwa kufanele ngibakhohlwa ngathi nabanye amalala anima sebaxabana and la umcu umcu lapha kusazwele sekwangqashelwana nje cha bakwethu ngasingene nemkhulu kwenu ingane zakwethu hayi ovela walahleka kumena somthola futhi sizomthola ozosifulela ngomkhuleko khona kwangoku ziyakhala ke manje ilibali icuno madoda yeah nanza kwethu siyakhuleka manje mfowethu ninja lino sikhona umntaka baba sekwi healing hour lapha kuyivuma 103 eke besithi ke umntaka baba sicela ke usilekelele lapha usivulele ngomkhuleko yebo uthandazela sonke kanye nawe hayi ukuthi uzoyithandazela wedwa lapha sonke nisibeke sonke sinenkinga baba ngiyakuthandaze baba uNkulunkulu usize uNkulunkulu mangesini ngiyakuthandaza size uNkulunkulu siza kuwe sikuphe phansi ngamadolo siyathandaza kuwe sizonke siyavuma uNkulunkulu usize sonke kulomhlaba sicela ngamandla ngiyathandaza uNkulunkulu uShuma FM ngiyacela nami ngisize amen awu suka madoda siyabonga mfowethu wathandaza kahle umthandazo wokudla siyabonga mfowethu siyabonga ndoda madoda phinde mfowethu yeboke unjalo ke mlalelo Vuma 103 ngise umlando komculo ntomaze umtabala ngasamqoba ngoba simthanda ngalesikhathi ingakho ke sisho njalo sithi ke the healing hour eke bakwethu abantu bekhulekele imishado yabo bekhulekele inkinga ababhekene nazo eke emakhaya eminye imishado leminye imndeni ihlukaniswe yinkinga eziqondene ngqo again ama lockdown nokuhlupheka lakho konke because they couldn't tolerate it anymore utholwa okunye inkinga ezahlukahlukene
Khumbula lapha na ke ngomnandi kakhulu ke lakhe duka, it is not easy. Ethi ke phela I remember the day I spoke to my mom on the telephone. Uphela balengene South Africa noma ngaphesheya kwesilwandle kwi-auto streaming www.vuma103.co.za. Khuluma nathi njengamanje ngevoice note yakho, usibingelele usho ukuthi cha wena uvusa bani, usho ukuthi wena ukuphi nendawo, ubika inkinga zakho ngani zakwethu. Ngani sikhona sokwelapha the healing hour. So isikhathi sothatha ama voice note kanti ungakhohlwa ukuthi khona kweDota Mkhize against sencane nje ke yakhona lapha eThekwini esophinde futhi sikhulumisane nayo ngokuhamba lwayo ubheke eGoli. Njengamanje ake sizwe ukuthi bathina abantu. Umacingwane hayi ngithi abavuka abantu ngivukile nami ubayede lo emaranile inkosi yomshalofu inkosi yomerchandise Inkinga nje enkulu wonke umuntu usawuba bayede. Bathathe cingo Kusemashalofu. babona mnthono Laba fans delete. njani ke Kusemashalofu. hayi nditshoko lona wasemsinga ke kahle Yonke kahle inkosi yayo. kodwa lo ubambe amatoho ngapha esilungwini ke ko bronco spray igama lengihluphi madoda awusibambe cingwana usibeke khehle ya bevuka abantu belaleleke ichunu awumadoda angenile emsakazweni angithi Akunjalo siyakhala manje. Sawubona mkhulu nawe babungizwe. Mkhulu sacela usemkhulekane ngikhulekise nami usithola lo hambani ngophaketheni. Ngibulawa ngokufama kulezi ngicela mkhulu ngikhulekise ngikuzophakama. Hawu. Welcome to Ngizwe awu madoda ngesibavuseke lapha koKatholika oximba kodenge konke kusweni kosithumbo sikhehleni konkandla komvini sithi phansi koncungu sikozulisa konke kusweni kojabula sithi samba nawe Ngizwe ulele abhodi lasenkandla lithi welcome Ngizwe ngiyalihlonipha from Pastor Bindlovu oximba Katholika amen. Unjalo nje ngumgwaqo ngiphila yimi nomntwana ophi ngangena esinemgwaqo ngiphila. Ya. Abana mgwaqo laba abanye. Sanibona kuvuma ekseni. Hawu Ngizwe mfowethu. Hawu siyabonga president wethu mfowethu. Hawu Ngizwe mfowethu ngithanda ukuvusa mfowethu usibiya mfowethu la emsebenzini mfowethu. Kusemsebenzini mfowethu la eKhehlelezi mfowethu. Ngiyacela mfowethu Ngizwe mfowethu. Ungidlalele mfowethu ingoma kaKhehlelezi khumali ethi siyofela empini mfowethu. Hayi uma kunzima kanje Ngizwe mfowethu. Ngiyacela mfowethu Ngizwe mfowethu. Ngiyacela mfowethu Ngizwe mfowethu. Akunzima mntaka baba ngempela kunjalo siyawufela khona empini so kwenze njalo mntaka baba unjalo mfowethu uNkulunkulu namathonga kini akulekelele lapho eke ukwazi ukunqoba nazo zonke lezi zimpi nawo obhekene nazo ngoba nawe ukhe ukhuluma kanje nje ayakho umculo obhekene nezimpi njengaye kodwa elokho enqobe njalo Kelly Khumalo sofela empini 22 minutes past 4 o'clock ekseni lawa ke mlaleli wefuma 103 na kanjani ke uyazi ke nawe ukuthi mangapela i-social fela emsebenzini walo kubalekile ukuthi noma ngabe sipho isimo obhekene naso ulwe ume ngekhanda etsheni udingeke nje uzodlala abantu avuma ukudlala umuntu anami khona ngizona ngivuma ukudlala abantu akudlalelwa nje kimi abantu bayisa badakelwa labantu lamnyama kunjalo nje yeah batshengise nje uthi uyama nje ume nje. That's a very inspiring and motivational song by Kelly Khumalo empini impela president Simanga la Onjanga ayihleli nawe Chulu ekseni nje sivukile sihleli nawe sekulalela awusihole Chulu macingwana siyabonga kakhulu mfethu siphinde sithathe ngaba calls sizwe siphelele airtime la sibethula umuntu Ngingenele umacingwane e-studio
Ngiyakujusa unokufuna khona i-KK. Ngivusa umndeni wami eKhehlelezi. Ngivuse abalaleli bevuma FM. Ngivuse istaff sakaThethi. Ngivuse abantu bami. Ngiza bavuke. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Ntombi. Sicela umlaleli. Molweni. Uyivumile phesha kwilwandle angibingelele emacingwane lapho kuyivuma FM ukhuluma noNqobile Mngcango la eKhunubhe kodwa ekhaya kwaNongoma lapha kwagoma amagakhe esigodini sasematheni ake ngibingelele lezi insizwe engihleli nazo Sithembiso Cele kanjalo noNtokozo Mvukacele hayi sithi hleli nawo amacingwane mfowethu aningikhulekiseni lapho nomkhulu unyaka uqalile asifaka khona ama CV lesikhulekisa into zethu ihlangane madoda kunzima. Hayi zohlangana mntaka baba. Bekezela nje. Ninjani lo? Sikhona mama. Siyaphila nathi sivukile. Vuka impela Nkosi yami uyikhahlela ingubo. Kamaphumulo ngiyazidlalela kakhulu njalo ekuseni ngo-4 ngivuka nje angikho kodwa ekhaya namuhla ngisemsebenzini ngidlalele ngivuka nje nabo bonke abantu bakaJehova uNkulunkulu namuhla adine nami uqobo. Siyabonga kakhulu mama. Phila ke mama siyabonga. Semfuka Mchunu. Lona ke uhleze ethola umfoka amasikane le MC. Uhleze ethola nje nawe ukuthi ngi-active kanjani nje kuseni. Sokuhlukana kwentombi nesoka lesitholile. Khehlelezele. Manje ukuthi ifike bengayiboni. Ithi uhleze ethola madoda lesimangole. Achawa ubude. Siyabonga Khehlelezi ethola. Ngibingelela kakhulu ngibingelela kubhala phasi ngibingelela amacingwane ukhona lesikhwaka ngithi abavuka sibhuduzo bavuka msikamelo bavuka bonke abalaleli bevuma ngicela lana amacingwane ungibekele ingoma kanathi ethi imibuzo ngicela kakhulu bona kunaleli ngicela bona ngibangizwe bangithina. Siyabonga kakhulu Khehlelezi ethola. Jack look ya kodwa ilenga le nto yakho. Yebo. Sha. Nene. Hayi ngempilo ngizela ngikhuluma nokele sothenga le plus road. Ngicela ukubuza la mashayeli balakathi Thomas Malinga ngivuse uVictor Kangeti ngivuse umlaba laphana uHanda. Sizombuza uJabu Mabaso from April ngivuse intombi yomZulu le unit 4. Ngisabavuka abantu macingwane kuphile manje. Usile ngempela mntaka baba siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu baba. Nazo. Soke madoda hayi kunjalo ke. Namhlanje ukuthi sibhekisise ukuthi ngempela ngabe lapho ngasekhaya khuluma kanye nathi mangabe ule kwelase United States of America mlangeni mncwabe ake uxoli ake impela ke usilalele lapha kwi-order streaming ku internet using the fourth industrial revolution njoba ke ephinde futhi esilalele nalapha ku Facebook lapho nje phela engitanasa khona ngiyatanasa nje yabona njengamanje ke ebakwethu sithi uthi umbuzo nanko ngawube yini okumele uyenze uma ngabe cabanga ukuthi kwenziwa yini ukuthi umuntu wamsiza kakhulu kubo yena ophenduka abe isitha sakho sokuqala lo wamsiza kakhulu uye kanye ophenduka abe isitha sokuqala uzokhumbula ukuthi nenkunzi emnyama umlombomvu iBhayibheli
ngeyifakazi indaba engikhuluma ngayo abakha kanye la esitsheni ibona abamkhaphela uqala balenyusi ihwanqana kaMaria udlozi lemizi yonke uJesu Kristu umzolwane kaDavid abakha kanye la esitsheni ibona abamkhaphelayo lo amsize kakhulu kunabo bonke amlayela indlela ampukuphila uyena oyisitha sakho sokuqala ucabanga ukuthi lokho kwenziwa yini umbuyile umbuzo kwenziwa yini wathumela ke ivoice note yakho lapha na ke ku 065 933 7172 065 933 7172 phela ushayela lapha na ke 086 1010 300 086 1010 300 anza nje mfethu ukuthi uma usiza umuntu ngicabanga ukuthi isifundo engiqale lapho kodwa uma usiza umuntu akumele ubheke inzuzo kuyena umuntu ohlezi umuntu mesa negazi nje shesayephila nje unamaphutha nje amaningi kakhulu msize nje just wena ufuna izibusiso ngoba sinsikhathi sibusiso uyasitshontsha nakuyena awusitshontsha nakumuntu omdala kuphela tshontsha usibusiso uhambe kunye naso abakubo bayakubuka ngathi usiza umuntu wabo phela usumsiza ukuthi aphule leyo nhlase yenhlanhla phakathi ngene emshotha ukusiza umuntu akumele ukhawule kona kodwa akumele umsize uzube isilima phela emshothi kona lo ngishothi cha musiza umuntu umsize nje ungamsiza ukuthi uya investa cha siza umuntu umsize nje kuphela kodwa umuntu ohlezi umuntu nje ngimfanisa njengesilwanyana nje esibuye sizokushaya ngemuva inyoka umuntu ohleze njalo izithu semndeni noma ungaphandle komndeni ngiyabonga kakhulu xhosa siyabonga kakhulu amadoda beka amaphuzu abalulekile ngendlela esimanga phinde sithathe imilaleli lapha na ke kuyikhole sizokuthi ke na uthini wakho umbono sobona njani no sikhona mfowethu yebo yeah kodwa wazi iphuzu lensizwa lapha ethi lana invest kumuntu futhi sibusiso siyantshontshwa ayikudala kuphela futhi siyakwazi ukutshontsha nakumuntu nje umuntu ubhaqa inkulumo enkulu kakhulu leyo yeah kodwa kangabi isitha hayi ukuthi akusize phela kodwa kangabi isitha Devo molto muovo konke okakutholile akuthole ngegama lakho mhlawumbe uwena ombekela phansi sombeke khona siyabonga kakhulu Domoto siyabonga kakhulu mfethu uphila baba phila siyabonga ngosizomunye molweni yimi lo hayi no wepho abacingwane ngicabanga ukuthi leyo nto leyo kakhulu mfethu ezwa ukuthi umuntu osukumsizile uma ngabe kubona usuphumelela through yena ayi kuyavuka lokho ukuthi hayi phela lo muntu kahlahle ula khona usizwe yimina okungekho ke right ngicabanga ukuthi nje kwenziwa yilokho yeah ngobile mfula ekhonophi khaka nongoma wethu
Siyabonga kakhulu mfowethu. Yebo. Hayi into edala lokho kusuke kuwumona umuntu uyaba nomona then ke uhleze ebona into yakho iyimbi akaze nje wayincoma izinto ezinhle osukumenzela zona ubona lezi zinto ezimbi. Hayi ngibonge nje umsakazi. Ubonga mina mfowethu. Ameni mkhulu nawe baba umgane uManceba ngithi insizwa kamacingwane mfethu njani umuntu mfethu ungamsiza impela mfethu kodwa ubokwazi egcineni uzobona ngathi manje usuwazi olukhulu ngaye bese kuyimali qala-ke lapho-ke esephinduka umuntu engathi useyisitha-ke kuwena-ke ngoba manje kusekukuninga sekuzwa ngabantu emaceleni kanti akufanele yena kufanele abonge nje ukuthi usizakele nje kuphela mfethu. Siyabonga kakhulu ke sithatha umunye umlalela ngapha kwi-call sobona. Ninjani no? Sikhona mqhabela kithi. Yebo. Khona umxolisi. Yebo mxolisi. Yeah, ngicabanga ukuthi intenze ukuthi umuntu umsiza wena ulindele ukuthi mhlawumbe uzokuhlonipha ube uNkulunkulu wakhe kuyena. That's why nengasebenze lokho. Kanti wena umsiza umuntu ufana umsize nje inhliziyo yakhe mhlophe. Hayi ngoba khona ufuna ukuzuza kuyena. Baqinisele kahle sakaphumayo emsakazweni. Yebo mfowethu. Uqhawula ke siyabonga kakhulu mfowethu ukubona kuphi nendawo. Oh. Yebo. Asibonga kakhulu niphile mlazi. Kanti ngesikhathi njengamanje umzuzu olishumi ngaphambi kokubona ihora lesihlanu ke impela ke sothatha ke ogcina ngapha ke lapha bese ke sithi shwe engomeni ngesizwe lapha impela. Angithi mawusiza umuntu you don't expect ukuthi mhlambe khona azokubuyisela kona umuntu sengayicabangela mawumsizile ebona ukuthi lokho umsize ngako kule usizo hayi ukuthi kusuke sekuyisikweleti makuwena othe ucela ukumsiza from Pastor Pinlo faqimba phansi Khehlelezi amen. Siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu ke kuQueens lapha ke eMelika kusiyami silala umhlaba wonke balala nje abantu balala abantu madoda. Shomele lapha lonto besabuthe la samqoma ngoba simthanda amadoda ngitotha lapha ke umbuka nje imba nomnyama nebalekha lokho lo ifebe bangabathathu ufolo savolo ngabantwana uzonuza umkhanene lapha ke umfozo omnyama nezingane zakhe isilo ke uBishop Khali ke lapha ke isilo ke sewakhetha umthandayo ke lapho njengoba uzokhumbula ukuthi ke kwakuyobekwa ke udlokombane ke vuka udla amadoda ke eminyakeni ngama50 eyedlule ke lapho ngempela kasehle insizwa kwehla wonke umuntu ke embeni kuba kade ukhothame uBishop Khali ke wayesebekwa ke udlokombane vuka udla amadoda ngoba kuthiwa yehla ndoda ke sibiziwe lekhetha umthandayo ke impela ke okuyiwona umuzi wesilo ke esa ekhothama uBishop Khali ke lapho okuyiwona futhi ke ikwabo ke le likadlokombana ke isilo esisanda ukhothama ke uzolithini kanti ke njengamanje siyazi ukuthi ke sona sishiye sakhe umuzi wakwakhangela amankengana isigodlo saso ke isilo wena umuzi wesilo lo ke kwakhangela amankengana esilindele ukuthi ke lingawalela noma yinini ngempela uzuluma sohlangane kahle bese linje ba kwaZulu njengamanje ke ngaphandle kokupholisa amaseko sokhuluma nesizwe ke uDr Mkhize kuyona ke i-guest yethu esinayo ke namhlanje sizwe ukuthi ke impela ke yona ithetha ithini sikubekelele kabazela njalo mathi yebo mfowethu awuzethule mfowethu ukhabazela lo Dr Mkhize wasemlazi okhonza nomkhulu Archbishop umkhulu Khehlelezi ebandla lesithelo sika Jehova ngazi abaningi kakhulu
hayi mfethu awubeka abantu esithombeni ukuthi ke namhlanje ngempela ke siyakhumbula usike saba nawo ngeinsuku ezadlule ngabe mhlawumbe namhlanje ke ukusiphatheleni namhlanje bamacwane engibe namhlanje engizokukhuluma noma ngizokutshela abalaleli dokotela ngolesihlanu uzobe segoli Orange Farm ngasesikoleni evula indlela primary school amafutha lawa emali asakhona esiphingo ngaseShoprite amabuthe emali asakhona esiphingo ngaseShoprite bengizobatshela nje lokho abalaleli ngizobakhumbuzisa awusibonga kakhulu nje madoda mhlambe ke abantu abafisa ukuxhumana nawe bangaxhumana nawe kanjani ngena nokuthi ke mhlambe ke yobani ikhathi indawo ozohambela eGoli mhlambe ke futhi ke yodwa indawo ozohambela noma khona ezinye inamba zami xa ngishiye nje inamba la ngitholakala khona ilethe 084 093 1759 ngiphinde futhi 084 093 1759 esibili 084 096 7837 084 096 7837 eGoli bamacungwane ngizobe ngise Orange Farm kuphela ngolesihlanu lolu lakusasa ngizobe ngikhona nje ilokho kuphela usiyabonga kakhulu nje madoda ke sengathi konke kungihamba kahle kakhulu mfowethu ke mana mfowethu ke sikhipha ngengoma emthende lana ngokuthi ungakwaZulu wena uthi inyanga wena awudlale le ngoma emthende awuyidlala uyazi mthende yini mthende ingoma ledlalayo awazi mthende hlamsamile bangakhopha ngaphandle kompathathu yakubona kwabona samele bhekete amasewu engasimo sakho mfoka mthalane nina siyabonga kakhulu kabazali siyabonga mfowethu sabonga siyagoqa ke umlaleli wefoma 103 kwi-healing hour na kanjani ke sophinde hlangana la ngomsombuluko nakusasa uzobe khona sibutubutu kanye nentokazi futhi laphana ke umamelo bazobe bekhona bayibambile kusole ngehora lesine kuze kushaya ihora lesihlanu futhi sibonga kakhulu ke na kanjani ke mina nodokotela uKhehlelezi sobe sibuya Monday sobe sindawonye futhi bese siyishanga impela kanti nje manje siyazi ukuthi kade sikhuluma udaba olubalekile itopic ebalekile ukuthi ngiwenze njani icabanga ukuthi yini ofanele uyenze kangcono ukuze ungabi nabo ubudlelwano obubi nomuntu owamsiza impendulo ngempela bayishilo ke abalaleli ukuthi kubalekele ukuthi ke nganza kwethu bathi ke kwaZulu ayifanele zife ngamvunye ngempela cha bakwethu ayikwazi uvuma ukuthi sife ngamvunye umuntu uma ngabe konile wamsiza ngoba nawe la ukhona somebody ke contributed ukhona umuntu owaphosa each esivaneni ukuze nawe uphumelele mawuphuma umthandaza uNkulunkulu kuphendula ngabantu akakuphenduli ngezilwane akakuphenduli ngemlingo uNkulunkulu ukuphendula ngabantu nomuntu akusize mawathi apply fake CV iyobheka umuntu ayifake kuphi akurecommend umuntu kubalekile ukuthi nawe uqhubeka umsiza umuntu kodwa hayi ngenhloso yokuinvest ngilithandile lelo kodwa ngenhloso yokuthi wenza umsebenzi kaNkulunkulu weba sona sibusiso nganza kwethu asiye phambili yimo wakho ngenhla nanti ikhelungisa umlando kamchunu uzongena uphumlani mvuka nkwanyana the mega grace hour engena njalo ngehora lesihlanu thina siyabonga khosokala nginasici sethemba ukuthi ndlamaningi esakeni.